Assalamualaikum teman-teman. Wadidaw wadidaw. Ayo teman-teman, kita mencari harta karun lagi yuk. Kira-kira kita menemukan apa ya? Wadidaw wadidaw. Lihat, kita menemukan harta karun nih. Wih, kita menemukan satu buah telepon teman-teman. Wow, ini untuk alat komunikasi teman-teman. Wadidaw wadidaw, mantul. Kita taruh dulu di sini. Wah, kira-kira ada mainan apa lagi ya? Ayo kita cari. Wih, lihat, kita menemukannya lagi teman-teman. Wow, kita menemukan kue ulang tahun. Wadidaw wadidaw, mantul. Siapa yang ulang tahun hari ini teman-teman? Ayo tunjuk tangan. Kita taruh lagi di sini. Wow, lihat, kita menemukan satu buah keranjang teman-teman. Wih, keren. Ini untuk menaruh bahan-bahan makanan ya teman-teman. Wadidaw wadidaw, mantul. Kita taruh lagi di sini. Wow, lihat. Kita menemukannya lagi nih teman-teman. Wah, apa ya? Wih, lihat, besar sekali teman-teman. Wow, ini sih mesin kasir. Wah, ini biasa yang ada di swalayan teman-teman. Wih, mantul. Kita taruh lagi di sini. Wah, kira-kira kita menemukan apa lagi ya teman-teman? Ayo kita cari. Wih, apa ini teman-teman? Wadidaw wadidaw, kita menemukannya lagi nih. Wih, lihat, kita menemukan ondel-ondel Betawi memakai baju warna putih teman-teman. Wadidaw wadidaw, mantul. Kita taruh lagi di sini. Wah, lihat, kita menemukan kepala ondel-ondel warna merah teman-teman. Wih, keren. Wah, kita kumpulkan lagi di sini teman-teman. Kira-kira kita menemukan mainan apa lagi ya? Ayo kita cari. Wah, ada di mana? Wih, lihat, kita menemukan Pop-it teman-teman. Wow, ini Pop-it berbentuk Among Us. Wadidaw wadidaw, mantul. Wah, kira-kira ada lagi gak ya teman-teman? Wih, lihat, kita menemukan Pop-it berbentuk mobil teman-teman. Wow, keren. Wih, lihat teman-teman, kita menemukan lagi nih Pop-it berbentuk astronot. Wah, mantul. Siapa ayo yang cita-citanya jadi astronot teman-teman? Wadidaw wadidaw, mantul. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Wah, kira-kira kita menemukan apa lagi di sini ya? Wow, lihat teman-teman. Wih, kita menemukan topeng ondel-ondel warna merah. Wadidaw wadidaw, mantul. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Wah, ada lagi teman-teman. Wih, kita menemukan 3 mainan Little Pony teman-teman. Wow, keren sekali. Wah, kita kumpulkan juga ya teman-teman. Wow, kita taruh di sini. Wih, kira-kira kita menemukan apa lagi ya teman-teman? Ayo kita cari. Wadidaw wadidaw, lihat, kita menemukan mainan lagi nih. Wih, lihat, ini mobil Tayo warna hijau teman-teman.
Wow, keren. Wah, lihat teman-teman. Ini mobil Tayo warna biru. Wih, mantul. Wow, lihat teman-teman. Yang ini mobil Tayo warna merah. Wih, keren sekali. Wah, lihat teman-teman, ada lagi. Yang ini mobil Tayo warna kuning. Wadidaw, wadidaw, mantul. Wah, kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Wih, kita dapat banyak sekali mainan teman-teman. Wah, kira-kira ada mainan apa lagi di sini ya? Wih, lihat, kita menemukan mainan lagi nih. Wadidaw, wadidaw. Kita menemukan ondel-ondel Betawi tidak ada kepalanya teman-teman. Wadidaw, wadidaw, mantul. Wah, kita kumpulkan lagi di sini. Wah, kira-kira ada apa lagi di sini ya teman-teman? Wih, apa ini? Wow, lihat teman-teman, kita menemukan 1, 2. Wow, ternyata kita menemukan sepasang ondel-ondel Betawi memakai baju warna oranye. Wadidaw, wadidaw, mantul. Wah, kita taruh lagi sini teman-teman. Wih, kita sudah dapat banyak mainan harta karun. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Kalian jangan lupa subscribe. Dadah.